Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу көкбөрү аламан улак сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Мынакей бүгүн 14 декабрь туугандар, Ош областы Алай району Кабык айылындабыз туугандар. Ошол жерде бүгүн сиздерге Кудай буйруса, насип кылса, ушул аламан улакты сиздерге тартуулап көрсөтөбүз туугандар. Улак берип жаткан Абдижалил акебиз негизи өзү Бишкекте турат экен. Мынакей өзүнүн туулуп өскөн жерине алып келип, мындай кылып сонун кылып аламан улак берип атат туугандар. Аламан улак бүгүн Кудай кааласа топоз улак болот туугандар. Мынакей жерде балбандар чабып атабыз топозду, бирок улак баштала элек. Кудай буйруса, кызыктуу жерлеринен тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз туугандар. Сиздер каналдан алыстабай, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, каналга катталып, каналдан алыстабай. Азыр мен сиздерге айылды бир кооз жеринен тастып көрсөтөйүн жерден. Кабык айылы туугандар. Охо, кандай керемет, мынакей туугандар. Айылды карагылачы, кандай сонун. Ушунар жактар жайыт экен. Малдар оттоп жүрөт. Туугандар, муну карагыла. Өтө кооз керемет. Мынакей. Бир эшек. Мынакей. Бир эки тай. Ягында бир атпы, ат окшойт, Мынакей 20-30 кой, эчки. Карагыла. Кандай жашоо, сонун жашоо да бул. Ысык. Мынакей. Чөп бар, жем бар, Кудай кааласа. Кой малды чыгып, растап коюп, секин ишти кылып, мынакей. Ар бир айылда бар да, мынакей. Мынакей. Жакшы көрмөй атабы, Ат бар экен жерде, ана чекир. Актоно. Жана улакка даярдап коюптур муну. Машалла, машалла, мынакей. 7-8ден уй, 5-6дан уй, мынакей. Сонун жер экен да, мынакей. Жайыт кенен, Кудай кааласа. Ай, машалла, машалла. Ол мектеп окшойт. Мынакей туугандар, тоонун борунда болуп аткан улакка карагыла. Тоонун борунда мынакей, машалла, машалла. Авамдагы калпакты кийип, мынакей сонун туруп калган экен. Ай, машалла, машалла. Карагыла, улак сонун, тоонун борунда. Каты болууда улак.
Öte sonunluk boldu. Onun borunda mınakey. Sarat kaç. Qarsaqurs boldu bu. Ana sağalım götürüp çıkışaydım yerden. Qana qo'yam, ko'targanga qo'y. Qo'y, ko'targanga qo'yam mınakey. Qo'y, ko'targanga qo'y. Yardım ver. Buttaşır balvan, buttaşır azzamat. Azzamatsın balvan, azzamatsın. Azzamatsın balvan. Azzamatsın balvan. Hey Musa, topla. Hey Musa. Beka ey. Musa balvan. Hey Musa. Ben şundaki şey ol, bana öyle terin aldım. Elimden bir akbatasını alayım deyip geldi. Oşan için hurmatlı tuğanlar, sizlerge eskertü. Birinciden ıntımakta çapkıla, birine verin jölek bol. Tattadıra. Yetinci baylagan adam bolsa, vakti oşa yerde topladığımda paygani bir tarafa böl verin. Oşa baylagan adam, kelgen adamın uvalıga kılat, karışıga kılat. Baylagan adam kim baylasa, vakti oşa yerde topladığımda payganime çolay boyunca desteklemeye böl verin. Kapa ol boysunlar. Razı ol getirsin, kapa ol getirsin, ez gözünde. Yavuk kılar, ıltımak boldular. Birinde ol birbirine yardım vergiler. Topta degenini yaptıktılar. Hurmatlı tuğanlar, bunday var bizim şu balalık çakalı usanar. Bir yavuk ol, ne çaptılar erkek gözün. Yandan var paygaya çap. Pakırganda kelgiler. Yeme şu olaga o aksakallar. Hurmatlı çarpı cemaat. Hata vereli. Ana on yıl. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yaratkan Allah'ım. Usul bana mühür bile ölsüne. Bana çakasına bugün ömür. Şimdi soluk, işlerge iyilik. Tapkanıga bereke versin. Allah Teala'nın şu kelinin baldarını günlük görüp, neyrek görüp, çevirek görüp, oynayıp, gülüp, pençaman yelizler hasta versin. İşe iyilik baksana Allah Teala'nın kendilerini imanlı kılsın. Rızkını kılsın, ıntımak bu kelin baldardan olsun. Amin Allah. Bu kulturlar. Sana bak kimde oldu? Hazır bir torpak $100. Karşı taşta öğretettik o paska. Bana yeter süzük bırak. Bana süzükte kendinden tam bırak. Bırak. Bana şu balamıcı. Balamın hareketlerine tanımız. Yeni şeriklerim var. Oşalarına makuldaşıp bir çetimle gelemeyiz. Uloq baştağılık Xudo xolasa tuğanlar. Abjalil akam o'zi chitab bergani. Bel sorun chitab bergani ketdi, jerga tushdi. Men qatiri suydab turaman, zo'rgakma. Jerga tushdi Xudo xolasa. Qatiri suydab. Bu Abjalil degan Qirg'iziston patrioti bir naki. Tashlab berdi dag'ir naki. Uloq bo'ladi tuğanlar. Ne to'xtatib qo'ydim bu paygan o'zlarini. Gelişi $100 bir torpoq ekan tuğanlar, tirik torpoq.
Evet. Biraz Murat. 2 3 biraz 5 6 8. Biraz. 1 2 3 4. Biraz 5 6 8. Mına ulan kalayda oladı ekan da mına gelene. Bir yakta portal atıyoruz ya bazen şu balda çıkıyor ne şey oluyor. Bizde bir şey de tutsam hazır değil. Bir şey de yeni katlar var. Mına. Fotoğrafına koy de. Ona dedi şunu bunu düzgün ortasına araya kıynamadı kendimizi. 3 kilo. Ama kokat sekirip bargan. Naçiyan var. Tosağın ortasına oraya uğurluğa yatar. Gördünüz mü size tosağı olur. Uğurluğa. Açsın sular uğurluğa tavuk. Kokat. Ha gördün mü? Evet, bir şey oldu. Evet. Biraz. Biraz. 5 6 8. Kaynavadat gele. Dur. Hadi. Kıdırlıydı öyle var ya. Kıdırlıydı. Cengildi öyle. Öte şirin ulaq bulu ötken alayda çemnaki. Palmandaran sonu cevap veredken de mına. Yarda birbirine jardan bölmeye çok ya. Erkek çeken de. Palvansın bu apçakat kesin de ya. Canına tatta götürüyoruz. Bir de onda birbirine karavaydı. Allah şunday olsa iyi. Geleni görüp çapkın gelip ketdi da mi? Ulaq çapkın gelip ketdi ya. O hatlar soğuk kalkan olacak. Kara biri daha sekireydi. Ova. Atlarda ele ulaq sağınıp qalgandaydı aka. Yine Ramboçi'de atlarcı millet de büyükler suğa o sayqapar suar gölçetken. Uzaq adeng ha? O saylar suar atıyor. Ay canavar aka. Ayda. Yok, ayda degenmen zor atlar var ekan, barqadimmi? Baqadim aka. Bu yerda pagodaga qarab attandaş atganda aka. Bu yerda biz жақта аттарды alып kelish kerak ekan desam 2 yilsiz shu qo'ya olmaydi bu yerda. Pagodasi bayanda ulg'aydi ekan da, nima? Tutuk bor bo'lmaydi, tutuk. O'zlariga no'no narda qarsa, demal olmay qolar ekan, o narxlar jag'ina borsa. Shunday bo'lar ekan-a? Ova, tutuk. O'ta biy ekan-da. Ova, biy ekan. Ko'tarilay deb aytqo'y. Ot menen bar tortqanda zo'r bo'ladi-da.
Мынакей туғандар нәсіп қылып, мынакей бір ат алып берішті азыр. Улақты жанынан тартып. Құда қаласа сіздерге улақты жанынан тартып көрсеткен әрекет қылам. Иншалла. Gel ya bro, öte sonum oldu atına. Karda kuru gene. Toprak aralaş götürü. Ne kadar kum men aralaş götürgen. Mına alayda kulak tuğanlar. Öte sonum oldu da de. Balbanlar atsal jadap tırına ki. Gel suyulu kaldır. Ay balbanlar aydagila balbanlar. Kana balbanlar. Maga eng tаңғалышты жумнаки. Қармен топрақ аралашып кетті. Құруқ екен да. Жаңғыр самғыр жоқ эле қар урганда сразу. Ой балбандар атча алғандар. Сорундан да қар намыс төйде қойып чапқандар. Қана. Қана балбандар. Yokla şeytanız. Tövbe. Kana balvanlar. Hadi. Tak değil mi? Bu gelenmesi, bu olmadı. Par. Şu attan çıkan bu adam densalığına paydamış da onlar. Şunu bilgenler bolsa kommentariyga жазып qo'yinglar. Attan çıkan bu adamın organizminde bir какой-то bir paydası var ekan da. Densalığına payda ekan. Şunu uqqan bilgenler bolsa жазып qo'yinglar şunu eğer. Men to'ra men suv olgan bolsam şunu taqtaş olaylar qana. O'shaning uchun uloqchilar nima bo'lib o'tganda? Bunday. Jiyonli pishiq bo'lib o'tganda. Adamın immunitetini öte ko'tarayotmish da bu attan chiqqan buchu. Mana o'rtoq qadimgidek ele tumon bo'lib turadi. Kelan o'rtoq. Mana bozatda yosh bola ekan. Kana balbanlar, atçavar alganlar. Balbanlar buna sağa gele, buna sağa. Birbirine koyup çap. Sorun bir torpak $100 tuğanlar. Avam bir silet koyun ha? Ava, ulaq qanday oldu? Ulaq жақсы oldu, çalış maqsadına jetsin. Öte son ulaq oldu. Çavandızlar intimakta çapılar. Palvanı, vakıf palvan. Vakıf palvan ha? Eski palvanlardan mı? Sen ek palvanlardan değil. Tak. Gel girip yatayım dedik. Koy. Bu. Hayır oldu. Öte sonunlaq buldu de. Öte sonuncu. Bir torpak $100 tuğanlar sorun.
Мынакей туғандар қалай толып жатты яғни. Мына жем-жеген жерінен салып алған. Еңкейіп атады, қоқой жоқ екен туғандар. Еркекші шабады екен. Ана дағы көтеріліп қалдық дейді. Көтерігінге қоқой, паланчаға қоқой, паланчаның баласына қоқой жоқ екен. Еркекші. Улақты мына тартып жағыш керек біз. Біз өзі айтқанда өзі тұра емес айтатқанбыз да. Бұны улақты шабауыз емес, тартауыз деп сөйлесуіміз керек екен. Қаяққа десе улақ шапқаны дейміз. Улақ шапқаны емес, улақ тартқаны депші. Көтергөнден тартып, жерден өйде тартып, мынакей. Гәлі, қалбандар жадап қалдық шетінді, гәлі дәмі тұрып қалды. Атсалай бер, жадап қалбандар. Az bir gele çıkıp olsana şavulda olsa gerek. Kötörlük kaldırma, topuz kötörlük kaldırma. Buna kötörlük kaldır topuz. Topuz kötörlük kaldırdı onlar. Kötörlü. Topuz kötörlü tuğanlar. Ekansa koyat bekenim. Buna ulak degen üstünde olsa mı ki? Böyle boldu rasa yarım saat. Yarım saattan böyle yok olmuş. Buna kötörlüğünden giyin ama dar olup sonum olu da tek. Kokoy kılıp bizde jergem şu yürüdük. Kana albanlar, atçaver albanlar, namına acına. Cenedi buna geç. Varat bekenim. Hacanı var. Öte son topladı da tuğanlar. Bu geleni görüp ne çakım gelip yattı te ulakçı. Çoğalaydın ulak öte şirin болады kene. Na yeneng baytal joğu bir sögünden adam жоқ қой. Na erkekçe tata деген мынакей. Дар кылып даканса тартып бара башлайды. Жерге düşürüp aldı eкен, ne oldu eкен? Ay. Mına dar balı mınakey. Жерге түштүү дагы эле дардар экен. Молодец, чабыш керек улак. Улак тартып чабыш керек болгон.
Mına gele sürül gelip kaldı. Ay gele sürülüp kaldı buna gel. Gele sürülüp kaldı buna gele sürülüp kaldı. Sonunu ulak buladı gende. Kurç atın mı sonuna gel. Gelen aralap dursa narı sürülüp. Sonun gele buladı gende. Vay bize geldi bize geldi balvanlar. Sorun $100 bir torpak. Ay, öte son bulak oldu de. Bana. Hey balvan. Bulak qanday oldu balvan? Bulak zor oldu abi. Hey. Ay maşallah mına. Bulaqın yanına aşınday olsa mı appa qarın üstünde. Bu çıkıp da sağ ortadan mı? Ana balvanlar. Ana ayda yikenim. Ha. Evet, sandık oldu onları. Ana balvanlar, açağı oralganlar.
Mına. Öte bir sonun bak bolu da tadıvanlar. Hayır. Bu çıkıp naki. Gel yanda kıp. Topoz жерден көтерілген өте қату қармаш болып жатырмыз. Мына. Ай, полвондар. Қайсы полвонда келеді, қайсы полвонда. Жаш полвондар. Өте қату менетпен чекеледі адамач. Buğunu qarala buğunu. Maşallah. Maşallah ana. Şunday ulaq bolsa мәзә qilib çabasın da ana ki. Ana daha sürülüp qaldı qoy. Жерді қарағылана кетті. Бая құрық болып тұратылы. Құрық қармен топырақ араластыратылы. Туғандар, мұндай ола көрген емесім мен ше. Қарағыла. Шынығы тартыш, шынығы қармаш шына кетті. Тартып çapsa ola.
Ай, сонун булак болуп атат тугандар.